क्लासमा आउनुभएका सबैजनालाई स्वागत छ. Ani thirin general pepin sangmala tashi dire shugi ani first of all we will concentrate on how to read Tibetan. पहिला भोटे अक्षर कसरी पढ्ने त्यसमा ध्यान दिने. So Ra, Gata, Ga, Ga, Yata, Gya, La, Gel. Ra, Gata, Ga, Ga, Yata, Gya, La, Gel. Sa, Rata, Sa, Sa, Se. Ra, Gata, Ga, Ga, Yata, Gya, La, Gel. Sa, rata, sa, se. Ta sa, rata, sa, se. Kandis chabaris kenansu kingi meba ina. Ani lobsen tangbone kenansu changnangugi yore. Lobsen tangbone gochu nangba ina shedagi lelawa yore. Ani ta gelse sena pögeli ina gelböse sena son of a king. Technically, Raja ko chora mane Rajkumar. र पुस्तकतिर राजकुमार भनेर लेखिएको देखाइ पर्यो भने गेल्सेको अर्थ चाहिँ बोधिसत्व. Gelse means in religious texts, Gelse means bodhisattva. Gelse Ra kikuri na rin, Ra kikuri na rin, Pa na ropo, Cha dengbo che sa che. Sa, adjective, by Gelse Rinpoche. So, a quotation said by Gelse Rinpoche. Gelse Rinpoche le भन्नुभएको ले. Sa ngata nga. Sa ngata nga. Nga naro ngo na ngen. Sa ngata nga. Nga naro ngo na ngen. Sa pata pa. Pa yata cha da che. Ngun che. Ngun earlier, previously, in the past. Sangatanga narungo na ngun. नेपालीमा भन्ने हो भने पहिला अगाडि. ngun sa pata pa pa yata cha da che. Sa pata pa pa yata cha da che. Sana ngun ma chungwa. In English, what you experienced in the past, what you faced in the past, what you encountered in the past. Ngunma chungwa. Ta नेपालीमा भन्ने हुन्छ पहिला अनुभव गरेको कि त पहिला सामना गरिएको. पहिला सामना गरिएको कि त पहिला अनुभव गरेको. भाओ दा टेङ्बो दे. भाओ दा टेङ्बो दे देवा ह्याप्पिनेस सुख. पहिला अनुभव गरेको सुख. भाओ दा टेङ्बो दे full form dewa
So in Tibet, in classical Tibetan, there are many words which are abbreviated. So the full form is Dewa, and it is abbreviated to De. So from the spelling, you are supposed to know that Bao Da Dingbo De is Dewa, happiness. Ngoma Chungwe Dewa. पहिला अनुभव गरेको सुख भाव दाटिङबो दे happiness. Sa da 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 shapchu du ga duk. Sa da 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 shapchu du ga duk. Duk is abbreviation of Dugnal. Dugnal means suffering. नेपालीमा सततदा दशप्चु दु गा दुख जहिले पनि देखा परे भन्ने यो चाहिँ दुःखको दुख छोटकरीमा लेख्ने गर्छ पुस्तकतिर र धेरैजनाले अर्थ बुझ्नु नसक्ने कारण चाहिँ उनीहरूको स्पेलिङ राम्रो नहुनाले गर्दाखेरि सततदा दशप्चु दु गा दुख बहुसँग तंगा लाग्नेल दुङ्गेलको दुख हो भनेर चिन्नु सकिँदैन किनभने उनीहरूले स्पेलिङ सिकेको छैन र स्पेलिङमा कमजोर छ त्यसैले गर्दाखेरि संक्षेपमा लेख्दाखेरि त्यसको अर्थ बुझ्न सकिँदैन पहिला अनुभव गरेको सुख र दुःख happiness and suffering encountered in the past. Happiness and suffering one experienced in the past. Happiness or suffering one faced in the past. अगाडि अनुभव गरेको सुख र दुःख छा शब्द छु Chusana water पानी पहिला अनुभव गरेको सुख र दुःख पानी water yakiku yi is of water ngonje tetuk chui rakiku ri manaromo remo is a drawing or a painting. A drawing or a painting. Ao da rata da. Ao da rata da. Ao da rata da means like, as, similar. नेपालीमा पहिला सामना गरेको सुख र दुःख पानीको नक्सा कि त चित्र जस्तै ngonche tetuk chui remote so ta dinge kharchin tinde pechane ngotu shugyu sana ta kenan so pyi lo tu be chela ani pecha loya la tonang ke ya ki chedu dinge chikche chikni kenan so la tonchene dilse gebki Tindes chebena ani kenanzo kale pecha loya komsi jagire ani jagbe chela tunda hago de yungire samne nge ta pecha lobina tunda yakbu tinde duda samsam yungire samje nge tinde chikche chikni ngoto shuguya ra yo मैले यसरी यो चाहिँ मैले कुन्साङ लामे सेलुङको पेज नम्बर 8 देखिनको लेखेको तदि कुन्साङ लामे सेलुङ सोकडाङ गेबे नङला दियोरे अनि ते पेज लो तुपा चम्दु मासे थन्दा केन्या गि दोबा युङगरे समचे न्ये दे चिकचे चिकनी थेन्चे
ngoto shugu ani pecha lo ba yina ani tenda didabu chigi yore samba yungur bata दार्जिलिङलाई सुके हिँड्दैन यदि तपाईहरु दार्जिलिङमा बस्नु हुन्छ भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ मञ्जुश्रीमा आएर पढ्नु लेख्नु बुद्ध धर्म अध्ययन गर्नु चाहिँ त्यहाँ आएर सिकेको राम्रो यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भोटे लिपि पढ्नु सक्ने र धर्मप्रति रुचि जगाउने र पुस्तक पढेको पछि यसको अर्थ के चाहिँ होला यस्तो राम्रो राम्रो अर्थहरु रहेछ मैले यो सिक्नु पर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले यस्तो कुन्साङ लामे सेलुङको पेज नम्बर 8 देखिको यो मैले एउटा कोटेसन ल्याएको हो सो भन्नु अर्थ चाहिँ पहिला तपाईले सामना गरेको सुख र दुःख चाहिँ पानीको माथि तपाईले चित्र बनाएको जस्तै नक्सा कोरेको जस्तै तपाईले पानीदेखिको तपाईको औँली निकाल्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईले यहाँ नक्सा बनायो भनेर चाहिँ कुनै छापै हुँदैन सो दुःख र सुख हिजो मलाई दुःख भयो भनेर तपाईको एउटा ठोस सबुत के पनि छैन दिन काट्यो सुख भए तापनि दुःख भए तापनि त्यो दिन गइहाल्यो र हिजो मैले सुख पाए भनेर ठोस एउटा देखाउन सक्ने के पनि रहँदैन दुःख मैले दुःख बोक्नु पर्यो भनेर कुनै एउटा ठोस साबित गर्नुको लागि केही चीज हुँदैन यो मनमा मात्रै यस्तो मलाई यस्तो भयो मात्रै सोचमा मात्रै रहन्छ र वास्तवमा देखाउन सक्ने के पनि रहँदैन हिजो भएको सुख मैले यस्तो सुख भयो भनेर एउटा देखाउन सक्ने केही चीज रहँदैन जस्तै पानीको माथि नक्सा बनाएको जस्तै औँली पानीदेखिको निकाल्छ त्यहाँ कुनै छाप रहँदैन त्यस्तै हो so what you experience in the past happiness or suffering it's like trying to make a drawing on the surface of water as soon as you take out your stick or your finger there will not be any mark left on the water surface as soon as you take out your finger there will not be any trace likewise suffering and happiness you don't have any concrete evidence with you it's only in your thought I suffered yesterday or I had a good time yesterday sakikusi na sin pa sinpa mane to hold in your something concrete as a proof of your suffering or happiness to hold in your hand sinba samatnu something concrete to hold in your hand rachata cha tingpo che sa che ma tingpo me da me to hold something concrete physical solid in your hand there is no che a print
there is not a print, a proof, like footprint, like someone has gone by this way. So there is no footprint or trace. त्यसको कुनै छाप छैन। हिजो मैले सुख पाएँ, हिजो मलाई मैले दुःख सामना गर्नु पर्यो भनेर त्यसले कुनै छाप छोडेको हुँदैन। तपाईको मनमा मात्रै दुखित मानिरहनुहुन्छ, वास्तवमा एउटा ठोस सबुत केही पनि रहँदैन। जेमे याकिकु यी नायिन गायता क्या क्याकिकु गी। छाप हुँदैन, त्यसले केही छाप छोड्दैन। दुःख भयो भनेर के एउटा साबित गर्नुको लागि देखाउन सक्ने केही पनि रहँदैन कि र जता जा चटेङको छे सा छे मा गाओ चा नारो चो दाचो। सो त्यसकै सोचमा नपर्नु, यसकै सोचमा नपर्नु, किनभने हिजो दुःख सामना गर्नु पर्यो भनेर कुनै ठोस चिज हातमा समात्नु हुँदैन। त त्यस्तो दुःख भयो भनेर त्यसले केही छाप छोडेको हुँदैन। र don't say much, just don't follow, means don't be preoccupied by the suffering you had to face yesterday or day before. Chakiku chi sa chi kaya ta kyang a kyang chi kyang. And chi kyang, you try to forget it, but it keeps coming back in your mind. And chi kyang, if those thoughts comes back anyway, you try different means, but it kept coming back. By all means, chi kyang darata tha naten is to remember. त्यसलाई भुल्नु कोसिस गर्यो र पनि त्यो आइरह्यो, त्यो याद आइरह्यो भने if you remember, if it keeps on coming back in your mind no matter what you do, chi kyang tena hao bayata ja janaro jora jor. Jor mane technically, if it is a verb and then it is to get rich, to become wealthy. Ao bayata ja janaro jora jor. Ragata ga gasapchu gu da gu means there to be downfall. So in English you can say ups and downs. Jor gu, ups and downs. नेपालीमा अब त्यो याद हाल्यो भने उदाउँछ राव। जोर्गु अप्स एन्ड डाउन्स, धनी भएर जाने अनि कुनै समयदेखिको फेरि गरिब भएर जाने। जोर्गु
How does to do? How does to do to come together, to assemble, to come together, to assemble, do. Coming together and barata da la del, separation. Coming together and finally separation. In the beginning to become rich and later on there to be downfall. Jorgu dudel sanaro so masa some imperative think that nothing is permanent. If someone is rich in the first part of their life, some of them become poor. If there is gathering, there is separation at the end. So, त्यो पहिलाको सुख र दुःखहरूको याद भुलिनु कोसिस गरे तापनि याद आयो भने चाहिँ उदाउँछ रौ धनी भएर जाने फेरि गरिब भएर जाने फेरि बेला उड्ने र बेला भएको अन्तमा छुटेर जानुपर्ने माने all this together is impermanence, अनित्य आज छ त भोलि नहुनु पनि सक्छ आज हिजो सुख दुःख भयो भने आज सुख हुन सक्छ हिजो सामना गरेको दुःख स्थायी हुँदैन अनित्य हो आज छ त भोलि हुँदैन यो याद गर्नु अनित्य सम्झिनु think of coming together and separation at the end, becoming rich, and then there to be downfall. Nothing is permanent. Ta de karishu gore. Ta ngoma chungwe dewa yang dewa chung sene kesa dewa chungbe 쿵겔 러부지 키랑라 쿵겔 락바직 요 말에 디 칸데 러부지 레스나 대와 양나 둥엘 칸데지 충바이나 양 추이 강라 리모티 바능시 리모트 추이 강라 리모티나 추이 강라 리모티 투비르베 투비 마르바 페나 키랑기 주구 페나 페나 니마 티바 차샤 키랑기 주고 야점 바당 추기 칼라 키랑기 리모 되게 말해 키랑기 락바 주고 추낭네 템바당 람상 키랑기 리모디 옐 두고요 되나시 대와단 둥엘양 직 락바직 쿵겔 락바직 캐상아 둥엘 춤스네 쿵겔 락바직 때야 요 말에 숭겨 다 딘데 길시 딘데 그냥 캐서 둥엘 춤바디 템바이나 아니 미탁바 곰 숭겨래 미탁바스나 아니 impermanence अनित्य 축보이나 뒤딱도 축보 되게 말에 교보이나 양 교보 뒤딱도 되게 말에 트링 좀 요나 양 생이 냠도 돼야 락 말아 텐데 요 말에 세디 키랑기 삼노땅 고래 숭겨 디레스레 아니다 자웨 진짜디 카린스나 녜데 푸이랍야 다 푸이랍야 깔라 아니 직배제 낭네 직제 직니 진짜 옆에나 캐난소 소소게 당 소소 이게 라 전환계용 삼제다 녜 딘데 모두 슈베야 딘데
chögi kwa like the rope cham khinan chu khingre ani ya se chi thapa yang khewang de gi kudun la chinja kadi shuna yang ani dile se chi thapa khingre so मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नै लिपि सिकोस् आफ्नै धर्म सिकोस् आफ्नै भाषा सिकोस् र पढ्नु सिक्दा सिक्दै धर्मदेखिको एक दुई शब्द सिकोस् हाम्रो रीतिरिवाज भाषालाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ मैले यस्तो क्लास गरिरहेको छु र त्यहाँदेखिको एकदमै स्पष्ट अब एक्सप्लेनेसन चाहियो भने अनि फेरि तपाईहरुले धर्मगुरुहरूले चाहिँ अझै यो भन्दा राम्रो बुझाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ भाषाको ल्याङ्ग्वेज टिचर हुनाले टेक्निकली आई स्टिक टु द टेक्निकल मिनिङ सो यसरी आजको क्लास यहीँ समाप्त गर्नेछु अनि आउनुभएकोमा धन्यवाद अनि शेयर इट गर्नुहोस् लाइक इट गर्नुहोस् ताकि 100% बुद्धिस्ट बुटनिस सिक्किमिस सबैजनाले आफ्नो लिपि भाषा पुनर्जीवित गर्नु सकोस् भन्ने विचारले शेयर इट गर्नुहोस् हवस् त त्यसरी आजको क्लास समाप्त गर्दैछु सी यू सम अदर टाइम हैव अ गुड डे